Umengameli we-MK Party Mzansi Jacob Zuma uvakashele-ke ama-director ohlangothini nasebuhleni ukuhlangothi koluhola-ke inkosi uNyazi lweZulu. Njengobona-ke esithombeni uZuma lapha ubehamba no-Arthur Zwane-ke osanda kusula-ke njengonobhala eqenjini le-MK Party. Keke nalowo-ke ngumholi we-MK Party-ke ephalamende likazwelonke ubaba-ke uJaji Hlophe. Kanti-ke uZuma wethule inkosi-ke yakwaNgcobo-ke lapha-ke eMaqadini ngesikhathi bebeka noma ekhuluma-ke ebandleni. uZuma-ke ekhuluma-ke ebandleni uthe kuhle kuyena ukuthi kabonge amavoti, wathi-ke abantu bavote kahle. Wabe-ke esesho-ke ngohleko lakhe lodumo uZuma uthi-ke kuhle futhi ukuthi akuveze ukuthi icala abahoxisile ka-IEC liyaqhubeka njengoba ethi-ke okwabo ukuthi-ke balise esigabeni ngesiphezulu. Kanti-ke ey'nsukwini ezimbalwa sibone-ke i-MK Party ihoxisa icala-ke kwa-IEC. Imbiko evela ukuthi-ke kunobuholi kobuthile ngaphakathi kwe-ANC obuhambile bovakasha enkandla. Emva kwalokho kwasuba khona amacala-ke ahoxayo kwa-IEC. uZuma-ke uveze ngokusobala ukuthi-ke izwe likhalimuka nalabo-ke abangenazo inhloso-ke ezinhle ngezwe noma-ke nge-ANC. uZuma kubonge kakhulu ke uMnazaretha-ke ngendlela-ke avote ngayo.